ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kasano nga'y Patrick? Adamat siguron kwartata dita. Awan pa'y nga ron. Ay nawaw, nagkari ka kanyak abayadam ti utang mo itabulan. Kumaangam awan pa'y nga ron. Manulang mo tinabati iti tangdan ko. Saan mat lang nga umanay na dyan? Nabayagan na dyan nga utang mo. Agbayad ka kumamata na, takasapulak mo ti kwarta. Agdiskitarak to. Ikanak lang iti makalawas tapno makabayad akin ka. Siguradum lang Wen, Agsubliakin to numaya Sabado. Siguradum nga da maibayad mo kanya. wen kunak lang arunayin. Anya di ibagbagati ka aruba tayaw. Adumaw dawat ka kano iti tulong pinansyal iti social media. Patray ka nakaw. Una na, Ay nawaw. Awan mo ti masakit ka da tayo masakit ka no ti anak mi iti ex ko. Anya. Kasanuan amwam. Kunak man no awanan ti komunikasyon nyo iti dadya akaran. Aday mawag kanyak na nang. Kasinsin na kanumay. Anya nga ron ti planom ita. Mapan mo ida bisitaan. Saan na nang? Agdawat aklangan iti tulong pinansyal. Tapno damay send ko iti kasinsin ti ex ko. Tsak kaya ti makiapakin ko no bilang lang agkita kami. Nasakit pala tiriknak iti panangluko ko na kanya. Anya dyan post mo pare Patrick. Adagayang putot mo. Uy, at anak mi iti ex ko ini. Mano na taon mo ten, saan kami nagkita? Ay nawaw, apay nga'y. Sipon nagsina kami. Awanan komunikasyon mi. Jakarta mo, no asino tinangalaan ti kasinsin na iti number ko. Ti ngamin kasinsin na ti imawag kita masakit ka no ti anak mi. Ay mapan mo matpiman ida sa rungkaran Diyak kami salo ti lugar da. Ijay syudad ngamin tinagyanan mi ini. Sala nagawid iti lugar da, iti awan kami. Kastagayan. Mauray mo mo't siguro ti bayad ti utang ko niya. Awan pa yung Sabado. Una agpaya ati pagpa-ospital ti anak may. Awan ka di pa'y tinagsend iti Gcash number mo. Ada, ang kurang na dyan. Urayak ang manayunan, sakbay nga isend ko iti kasinsin ni Karen. Isunton ti makaam mo amang ted iti ex ko. Sige. Ikan ka iti limapay nga aldaw apawayway mo. Tapno di mo mat ko na. Yan, ay yaman ako na Elsie ha. Di ka matanagan. Agbayad aktukin ka. Kumusta ngayon ti anak yu iti ex mo? Patray ka nakaw. Ada ka no pa lang iti ospital na nang. Ay, kaasimot piman ti apukaw. Aywun gayam, anya ka no ti sakit na. Diyan ka mo. Saan mo't nga ibaga ti kasinsin na? Anya, dumawdawat ka iti tulong iti online, ngam di mo amo ti sakit ti anak yaw. Saan ko nga ron makontak ti ex ko? Ti kasinsin na lang, ti kasarsaritak. No siyak ti sika, mapan mo ngamin ida bisitaan. Uray no awan kayon iti ex mo. Saan mo't na nalakaan na nang? Dahil ito lang ti amok apamuspusan, tapno makatulong ak kadakwara. Ala, adakon ka dayta. Ngam no siyak laeng nga inam, nasaysaya at numapan ka iti lugar da. Tapno makita mo't laeng ti husto akasasaad da. Narigat no text kan awag laeng. Nang runa ket saan gayam ani Karen ti katitiks mo.
Bayara kong ti utang ko tapno awan may bagbagam, Elsie. Ni, sobra matayaw awat mo, Patrick. Wala ta, naladaw mo't ngamin ti bayad ko. Nangalaam nga iti da ito yung kwarta. Amangan matno naggapo da ito iti tulong adinawat mo para iti masakit nga anak yu iti ex mo. Ni, sana? Naisend ko iti kasinsin ni ex ko na iti tulong ang naawat ko. Sigurado ka kade? Uy, No kasta nga raw da. Uray kagudwala ang tibayadam kanya. Jay kagudwa, ipauit mo iti putot mo. Adamat siguro Jay ti kasinsin ti ex mo. Anang kontakkan ka? saan? Nakababayin mo't kan ka. Ay, nawaw. Awan ti rumba nga pagpay na, pare. Awatam kit din. Isupay a pagpaagas ti anak yo. Naisen ka din, tinaurnong atulong pinansyal para itiputot mo nga adda iti ospital, patray ka nakaw. Wala na. Insend ko niti Gcash iti pay kalman. Ay kat dimawat ka kumamutan iti ladawan ti anak mo Di namat nga rod kayat ti agsend na na. Ay nawaw, amangan mat no. Noan niya? Ultimo picture, awan ti maisen na. Amangan mat no scammer mat tenta ko nam anag paam-am mo akasinsin ti ex mo, anang kontakkan ka anak ka. Saan mo't siguro na na? Oh, nalutong ti sidata na lang. Karon ti baka ko naman. Ay nawaw, nangalaam iting gatang mo iti karni ti baka, patray. Ay kat kwartak mo't ananang. Pangalaam ko mga iti kwartam. Nagatulakit din na salud-sud naman. Agtugaw ka kidin tara manam no na imas mo't lang ti lutok. Na, Ataw, ramanan niyaw. mabit lang man, patray. Di kay madanagan. Saan ko nga inutang ti karne asidaan tayo ita arabi Fully paid day tuyo na nang. Nag-text ka din ni pari Romeo kan ka, pari Patrick. Saan ba? Apay ka na? Birthday na inton umaya Sabado. Kat imbitado tayo. Ay, wala nagpaiso. Mapantayon to Sigurado na ita. Siya kun ti makamoy ti lechon baboy. Ha? Iso ti regalok iti gayem tayo. Nanginasama tilikyon baboy pare. Oray pa, tani, paminsan lang mo. At nangarod kwartam? Agboluntaryo ka day no awan kwarta. Ay, nawaw. Ada insend da kanyak, Mari Karen. Ay nawaw, anya day ta, maritinang. Nag-post ka no, mati ex mo. Asino nga ex ko? Asino kumapay? Tinalaing nga ama ti anak mo, Mare. Anya? Kitaam Kitni, dumaw dawat iti tulong para iti anak yo masakit. Ay naglukon day ta tao. Adapay picture ti anak mo, Mare. Sigurado nga inala na iti Facebook. Di la agbain day ta Patrick iti kastangar aramidan na. No siyak ti sika, kontaka mo, Mare. Ipadilit mo ti post na. Awan ti babain na anangusar iti anak yo, tapno laang makadawat iti tulong. Ha? Talaga abirukak day ta Patrick. Intarayan na lang arudon ti responsibilidad na. Usarin na pay lang ti anak me. Si kamat ti lumabas, iti paraangan may Elsay. Adda ka di ibagam, Nana Mila. At dalaang man ti saludsudakan ka. No, saan ka ngagdardaras Ay, saan matkit di, Nana? Anya ti saludsud niyo aya? Saludsudak ko ma, no amuyo ti paggapgapan ti kwarta ni Patrick nga anak kaw. Masiguradok nga inlibre na kayo Ay, wan nga agpaiso, Nana. Isu ka no ti gumatang iti leksyon inton kasangay ti gayem mi, Nana. Ay, sabali nga mintag parparik na kanya. Anyat kayat tiyo asawan, Nana. Naggapon samot iti tulong adinawat na iti online ti kwarta gasgastusan na. Mas da awak matlaang, Nana. Adu matan ti kwarta na ita.
Kasanaw no inusar na laeng ti anak da iti ex na. Kasanaw no saan apod no amasakit ti apaok. Awan ka di ti kontak yu iti ex na, nana? Day tangarod taawaan. Namnamin san laeng ngamin ang nakitak ni Karen nga ex na. Nabayagan day jay. Idi pa'y addada ijay syudad. Agpudno ka man kanyak, Patrick. Ilawaw. Apay man ang tumpoy. Nangalam iti kwarta pinagbayad mo iti daytoy eleksyon. Kwarta ka. Kwartam? Uno, naggapo iti tulong a kinuliktam iti social media. Ha? Kalpasan ti pa nagdawat mo iti tulong iti social media para iti masakit nga anak yu iti ex mo. Kalat mo tan nga imado ti kwartam. Ay, kasta talaga. Agpudno ka man kanyak. Inuulbud ka di day dya post mo, ha? Eh, saan na? Pudno day dyan, ya? Di na ka man pagbalinan nga uto-uto si Patrick. Saan kami nga ubeng? Tapno saan kami amakadlaw? Kaano-anawaya ka, tatang? Apay kumakaray na nakaw. Adda lang tinapatag nga ilakad ko, tatang. Da kayo kumapay lang ti mga wir iti anak ko. Awan matket di ti papanak inton Lunes. Anya ti ilakad mo aya. Idi mandak day ta, Patrick. Ti awanan bain nga ex ko. Anya manan ti naramid na dya Patrick. Us-usa rin na ti anak ko. Tapno laang makadawat iti tulong iti social media, tatang. Anya? Saan apod no ama sakit ti anak ko? Awan ti babain na nga agpos iti kasjay. Di na lang aruden masuportaran ti putot na. Pagkwartaan na pa'y. Ay, unay yan ti kasya klase ti tao. Ayun gayam, pakikita man pa'y ti anak ko, tatang. Mapanak lagumatang iti tersena ni Maritinang. Kasaritak tumatlaang akadoin nak inton Lunes. Mabiit laang daytoy, tatang. Oh, kumusta kay Mari Karen? Ammum ka din no sa dino ti ayan jay ex mo? Wan, mare. Insuro ti may sa a common friend mi. Agsagana day ta Patrick. Anyang rod ti aramida, Mare? Mapanak iti ayanda. Kaduan naktuman no saan ka abise, mare. Kano ka amapan, Mare? Inton umay Alones, mare. Busy pa nga ni tatang. Awan ti mga wir iti anak ko no bilang laang. Sige, Mare. Kaduan kanto. Dagasin naktulatan ni Jabala inton Lunes. Ayun gaya, mare. Ikanak man pa'y iti sa nga kilo nga asukar. Ilis tampay laang, ah. Day talang, Mare. Wan, mare. At yan ti asukar agat-gatang, Mare. Agi amay nak, mare. Sige, agpakada akon. Adda ngamin ti papanan ni tatang inton madamdama. Awan ti mangkita iti anak ko. Karen? O anya, naklaat ka anak kakita kanyak, Patrick. Anya tararamidong iti balay. At dapay escort mo ako marem. Ha? Malas mo, tanaamuak yayan mo. Awan ti babain mo amang usar iti anak ko. Tapno makadawat ka iti tulong. Diyak amo na ito ngay bagbagam. Amok nga indilit mo nday jay apos mo. Ngam adda ti insenda nga screenshot iti kumarek. No awan ti kwarta, agtrabaho. Awan ti easy money. Pangasim ha? Di ka agiskandalaw. Amo at teritoryo to'y ayan yaw. Amom, Patrick. Talagaan nalastog ka. Mabuteng ka kadi maamuan ni nanang mutipudno ama kagapo no apay anagsina kayo itigayim ko, ha? Di ka man makibiyang si Katinang. Anya ti Awan ti amo. mapaspasamak di taoy. Ah, Naimbaglangan tadda kayo, nana. Adda na patag apagsasaritaan tayo. Karen? Wan, nana. Siyak daytoy. Pangasim ka ni Karen. Di na kumay pa pulis. Diyak magustuhan ti kasdi nga inaramid mo.
Intarayam ti responsibilidad mo iti anak na. Uray saan ka ang nagsustento, sa anak ang nagreklamo. Awan tinangag mo kanyak. Sapay ako matang mapakawanak, Karen. Tapno ibagakan ka. Awan ti sakit ti anak na. Gaputa ay aywanak ang nasayaat. Aywan gayam. Nakasarita min ti kapitan dito'y barangay yo. Ket iso ti pagpatulungak. Anya? Pagbabawyam day nga inaramid mo. Awan ti konsensyam. Ituloy tayon to ti agsasarita iti barangay hall. Ay, sana. Nakababain iti. Siyak ti madadal no kasta. Basol mo matlangat. Di ka madalagan. Naistoryak matket din kan kapitan dagiti inaramid mo. Uray ni nanang. Ammo na matten ti amin. Ammo na no apay anagsinata. Awan ti konsensyang patray. Tulungan na ko mananang. Diyak kaya ti mabalod. Sangwam ti bunga dagiti dakas nga ramid mo. Oray siyak nga inam, inulbudan nak. Ti ko nam kanya kiday, at dati lalaki di Karen, iso nagsina kayaw. Tagayam, sikat itimbaray. Intarayam ti responsibilidad mo iti anak yaw. Diyak ngamin amo ti aramidek idi nanan. Jak pulos impagarup asi kagayam ti ayan ti parikot. Saan ani Karen? Kammalay dagiti istoryam. Ita, pinagkwarta ang pay ti anak yaw. Nangalamat iti kasta kapos kol apa nagrup-rupam, ha? Napilitan aklang nanang. Iso lang tamok awagas tap no mabayadak na kiti utang ko. Agsagana kan. Paawidan ni tatang mo. Numaamuan na dayta na pasama. Sigurado nga isupay ti mangitulod kan kay di barangay hall. Malas mulaang nagbaliw ti kapanunutan na. Kat iti police station ti pangidiretsuan na kan ka. Ay, tulungan na ko mananang. Diyak kaya ti mabalod. Ayawanan ti adu asaw. Agsagana kakit din, Patrick. Dayta ti ganabam. Mismo nga anak mo, pagkwarta ampay, uhunay kan. Ay, nawaw! Awan ti easy money. No kayat mo ti makabayad iti utang mo, agagat ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Level 65 akon pare binitaw. Ay na, wow. Nagpartak man pare Johnny. Kasta talaga pare. Si Kangay, anyamit ng ti level mo. Level 61 pare. Ay, agawaam pare. Mano nga oras mo dita level 61. Agore ka pare, mabilaan. Na, ano wow. Tiyan mong samutin na siya pare. Ay, wanday ta pare. Jak marik na tibisin ko no, kastoy ang madamat ay ayam ko. Talaga di mo kaya tagpaama ka pare. Siyempre
Inpuy-puyatak idirabi iti level ko ita. Oh, si kamat gaya, Mare Itis. Sa dino tinagapwa, Mare. Adala ang tinapan ko inala iti ayanda na Petra, Mare. Sika ngay, apya kasta tilangam, kasla na stress ka. Ma-stress ka talaga iti asawak, Mare. Apay, sa dino tinapanan ni Benito, Marinelle. Ay, jak nga rod amo, Mare. Uray ti laptop, awan matan. Ang mga nuintugot na itinapanan na. Ay nawaw, naadik samot din nila kayo mo iti computer games, Mare. Day tapay ti maysa pagparikutak, Mare. Tanudad duma, di na pa yan maasikaso mat da tao. Ay, kastamot ni Johnny nga asawak, Mare. Amom ka de, saanin anaturog idirabi, tanagpat-pat nag-anag computer games. Adda akong Johnny. Na, chinilas mat ni pare Benito dayto eh. No, kasta. Dito'y balay gayam, ti ayan na. Inya ti level mo pare. Level 70 kay bakam. Ay, Level 70 pura mo tawaray. Nawa. Nagpartak ka man pare Benito. Eh, basta talaga para doon eh. Naala kong titiknik. ay nawaw. Kunakun ket. Kukwa ni pare Benito daytoy at chinelas. Na, Ay, level manan ti pagsarsaritaan dagiti agkumpare. Computer games manan day ta asigurado. Tinasayaan. Umasidag kadakwada. Oh, anya manan ta level a pagsarsaritaan nyo dita. ha? Computer games samot data. Nasaya at magtadakan na itis bakit. Agluto ka man ti pangaldawan tayo. Ta inyoray mo pa ang kanyak mat, Jone. Busy kami nga ron iti kumpare. Kas makita mag. Di mi masango ti agluto. Anya! Hello, Marinelli. Oh, nakaawag ka man, Mare. Adda nila kay mo dito'y balay, Mare. Ay, nawaw. Anya ti aramidan day ta Benito dita, Mare? Laptop mo ti dumdumugan da nga kumpare, Mare. Anya? Apo, talaga day tao. Level ti saritaan da itay si Mang Putak, Mare. Ibagaman iti day ta Benito, tagahawidan, Mare. No di na ngay kayat, Mare. Ay, guyudam iti ruar, Mare. Agruam day tao. Kunaklakit din no sa dino tinapnapanan na. Di tagayam ayan ni kumpare na. Ay na, Mare, kay kayat mo't jay may saa. Taadda ti kasinsin nango na nga agay-ayam iti computer games. Siya kun ti masiksikuran a makakit-kita kadakwada, Mare. Ibagam iti kumparim, tagawid pa'y laeng. Ano saan? Ni Marinelli ti umay mangguyod kan kuha na dito'y balay. Ay nawaw. Apay apaawidam ni pare Benito. Bayama. No kayat na pa iti ag-standby dito'y balay. Awanen, naadik kayon nga agkumpare. Naadik kayon iti computer games. Mano nga oras ang daytang ay-ayam yo? Irwar mo man kit di charger ti laptop ka. Tane. Nalubatan ti laptop. Sayang ti oras. Saan asyak ti pangbirukam iti charger? Tadyak pulos pagan ano dayta a laptop mo, Juni? Sa dino nga rodan ti ayan na. Jakmeten mabirukan. Ay na, apo, Juni. Di mo urayan asyak ti makapungtot, ha? Apay nga min ayang apiktado kayo launay. Kit saan kayo matamadangran? No gay ayam kami kin pare Benito iti online games. Kas nagayam, ha? Dituyak pa'y man ayan mo, Marinelli. Awan parikot iti dayta, Mari Ites. Nasakit ti matak a makakit-kita kadagiti agkumpare. Di pa'y mat nga rod makasarita na saya at dayta a Juni. Ni Benito, Mare. Talaga adi na kaya ti agawin. Uray ti asawa, Mare. Diyak makasarita na saya at. Ibagam iti dayja a tao. No saan pa'y nga agawin? Talaga amapan kun guyudan, Mare. Ay na, Mare, imbaga ko, ngam awan latamot. Agpatangken damot ado. Nukas na amangan kami, kasangsango dati laptop.
Di da pa yun masango ti agdigos, mare. Idirabi jak amo no naturog daw no saan. Nalabasan ti kastangar aramidon da kita, ha? Sana siya ti pagpungpung tutan day tabi nito. Ay no, tis-tistingan nan samot man ang ti pasensya. Kastamon, Benito! Psst! Tangiwat mo anili. Di ka sumanao. Tama nga no maging overak mo. Ay nawaw, pinagbalin mo mat abalay mo to'y balay da kumparem. Saan mat ama rin nila eh? May sakamat dita, Johnny. Awan tinagdumaan yung agkumpare. Anya launay ti pagpungpungtutan niyo. Kat awan mo ti dakas nga aramidin mi ti kumpare. Gapo iti dayta computer games, nalipatan yun ti obligasyon nyo. Agraman bagiyo, di yo pa'y maasikaso. Kinaadi kan ti kasta. Tumakder ka man dita, Benito? Kita mamadamatay ayam may. Level 127 ako no. Ano mayari? Liber 131 nakmatan paray. Ay, no! Wow! Sa dinaw tayan ni Benito, Nelly, anak kaw. Di yun namnamaan nga agawid pa'y dadya Benito, nanang. Ay nawaw, di na kayatin ti agaway. Kay kayat na ijay, tagsinsin na nguda ka ni kumpari na nga agay ay ayam iti computer. May nalabosan ti kasta. Makita noan niya ti pagbanagan ti biyag day tabi nito. Ti ko na siguro, jak ka ba ilan nasukatan? Ay, saan kumamata kasta, Nelly, anak ko? Asawam lakta ni Benito. Kas jay ayamat ti makuna nga asawa nanang. No kastamat lang ti aramiden na, nasaysaya at no agsina kamen. Rabi Johnny, Benito. Awan ka diti plano yung amaturog. Nakangiw-ngiwat ka mag-itis bakit? Kita amadamatay ayam eh. Kitaan nyo man dayta alangayo. Apay maray. Anya ti itsurahan mi aya. Naa, di yung makita ti tunggal maysa. Pangaasim abakit. Sarap ng kanta na eh. Mababak na tao. Si Kangay pare Benito. Level 187 ako pare. Makitang day tabakit. 187 nanti kumpare. Takanayo nak amaabak. No kasta sumanao ka. Mabisina kon pare Benito. Si Kangay. Oras siya pare. Mangantapay pare. Sige, mabila. Saan pa analpas to level 201 ko? Level 201 kan pare. Well pare. Sige nga pare. Mabitlaan ka rin pare. Ipalpas ko mo ito ay ayamag. Sakbay amanganta. Ay nawaw. Awan mo gayam tinaluto amakan. Agluto ta pare. Mabisbisinan na tao. Rabi imot tal. Awan ti paggatangan ta. Ano santalatan tinudol sa? Isulaing mo't tinalaka may lutong. Wala no, isutad na. Ay, una yan. Awan mo't gaya man. Ah, naibusa mo itong baray. Awan mo't gaya man ti may lutong. Ay, Awan mo't ti kunadang ay ba't yan na ta? Naimbag man, tasaan nga agreklamo ni Kumarim Itays Nelly, anak kaw. Pinagbalin mo't ni Benito abalay na ti balay ni kumpare na. Uray agreklamo ni Mari Ites. Awan lata nanang. Awan ti denggan dagita sao. Awan pa'y ti kunana nga agawid nga agdigaws. Ni Benito pa'y laang matikunam nanang. No may papan iti computer games, uray awan din nigusan. Uray santo pa'y ngagsukat iti makabulan. Ay, nalabos ti kasta, anak ko. Anya ngayon ti tsuraon na. Kabisado kun ti asawak nanang. Una yun day ta computer games. Kunaklakit day no dagiti ubing laeng ti maadik iti kasta. Agraman gayam lalakay. Nalablabas da pa'y ngam ubing nanang. Di daam mo ti mabagbagaan.
Sa dino ti papanam itis bakay. Iti ayan ti kumaray. Abay. Ay, nawaw. Kitaan nyo ata mga nuda kami manen ti tapik yu ijay. Agmamalas kamin tumanen nuha. Kat, da kayo. Kas tayo latan nga ingingana. Awan ti plano yung agdigos. Tinasaya at akit agang angis kami latta. Ungayam, agpalingki kantuman. Awanan ti abasto tayaw. Pangala ako maiti maigatang. Ti kwarta ngayon paduling ko kan kangay. Manulaang matdayjay. Naibusan, Johnny. Nagpartak mo't na ibusan. Wala, tasaan laang matamakan ti paggastusan. Ado dagiti utang anasken a mabayadan. No nagtrabaho kakit di kuma, adda kuma ti kwartata. Oh, kumusta mat ijay, Mariites? Ay, kas iti sigod Marinelli. Talagaan na adik dagita nga kumpare. Iti unget ko, abas tuklaang magtiginatang ko. Ha? Kitaak man no anya ti aramidan da. Nasayat day ta na panunot mo, Mare. Uray siyak, inlakok mat ti kalding mi. Tawanan, saan mat nga umanay ti tangdan ko agastusin mi dito'y balay. No makitam laang ti itsuraan ti agkumpare. Ang mga no agbuteng kamare. Ha? Ay, jak ma-i-describe ti langada, mare. Nakarkaro da pa ikit dingam ti al-alyan, mare. Anya? Kasano, di damaten agdigdigos. Uray agdiram usla kumano isong. Ay, jak amon ka nagita nga agkumpare, Mare. Kumutong da pa yan ata maladaw ti pananganda. Saan da pa yan amaturog no daduma. Ay, no nalakalaang ti agsukat iti asawa. Sino katakon day ta Johnny? Ay, oray syakmat, Mare. Naimimbag pa'y ni ambong di tadaya ang maasawa. Saan akas kadagiti daduma dita? Anya jay nangag ko, asukatan nyo ti asawa yaw, Nelly, anak ko. Ay, wala nang. Talaga asukatan mi ida no di na pa'y laagnakam. Mapan mo nga minin sukunan ti asawam. Saanan nga ubing day taabi nito, nanang? Sa maysa, napanakon ijay. Ngam di nakmat pinagan ano, nanang. Amangan no sakit ti maala da iti kastangar aramiden da, anak ko. Ay, nangamong damutan nga kumpare Itaray dan ti tunggal maysa ija ospital. Da kami paikat din ka ni Mari Itis, ti banlo ganda. Anya level man pare doon eh. Level 389, pare binitaw, si Kangay. Level 317 pare. Ay, nawang, Nek, si Mitngat tay. sos. Di ka matan makita, pare binitaw. Tila ang laptop mo ti makita. Ngarol. Awan samot tan ti kuryente. Eh, saan na mabalin na? Ay, Kasano ang makacharge da tao ngay? Sapay malubat ang ti laptop ka. oras siya ngarol. Brown out kitawan mo ti bagyo. Mabit lang ta. Lukatak ti tawa, pare. Silawan nakman. Kurang ti tawa yu pare. Isu akar-karo ang nasip nga. Ay nawaw. Apay akastati lang ang pare doon eh. Uray si ka, pare binitaw. Apa yan? Kimot to ang samot. Nasayaat mo, tanalagip yu tirimwar. Manungaal daw, asaan kayo arimrimwar? No saan pa'y a-brown out, a mga no saan kayo pa'y arumwar. Si Mitngat nga men, iti silid may kumpare binito bakit? Burn out, kat awan mo ti bagyaw. Makita yu dayta, gapu iti kinaadik yu, di yu amo nga adati scheduled power interruption ita. Mare, manungal daw ay asaan kami arimrimwar. Ay, jak pa yun mabilang no manungal daw. Sarming, ag-sarming kayo, tapno makita yu tila ngayo. Ay nawaw. Kaano lang hindi maya ka? Apay kastimat dati. Nagawit ako para dyan ay. Siya akong timatanagan ni Tias itong itsuraan tanay. Sigurado ka kaday, pare binitaw. Agdi gusto pa'y kumadito'y balay, paray.
Tapno presentable ka nga agawin. Saan paray? Awan ti pagsukata dito. Ay, Kababay. agawaam ti agawid, pare Benito. Ha? Agawaam, tama nga no isukat na kan ni Marinelli iti sabali, no saan ka pa'y nga agawid. Ay, saan naman balin na maray? But nga mati kumpare kitis bakay. Uray si ka, Johnny. No saan mo pa'y asar dengan dayta computer games dita. Isukat kamot iti sabali. Saan kami amasayangan iti kasta a klase iti asawa? Nawa. Agawid ako pare Johnny. Saudi kasta, itis bakay. Oh, aramidak ka talaga, no di ka pa'y agnakam. Uwanan bakay. Sarda nga akong ti computer games. Agdigo sak matlangan bakay. Pangasim lang. At di nakisuksukat iti sa balay. Please, bakay. Ay, nawa. Hmm. Apa yun, nanang? Insarayo matitawa kan rin daw. Ay nanak ko. Adda sumungad. Agbalan samot day jay. Anya? Siripom ngamin ititawa Di mo ayan nakita. Ah, awan mo't nakitak, nanang. Ay kat siripom manen Ay, nawaw. Amo ko, no asino ti sumungad, nanang. Kita tilangan Kasla saan nagdigdigos iti manungal daw. Lele, bakal. Ay, am muna kapay gayam. Nangagyo day, jay, nanang. Ni Benito tinakita yo. Anya, Lukatan niyo diri daw bakal, nanang. Ay, lukatamon tiri daw, nanang. ay saan? Si kalatan anak ko. Diyak kaya, ang mga nukilaat nga iguyod nakdita. Nasaya at man tanalagip mo tinagawid si ka Benito. Pudno ka titinay baga ni Mari iti si tay bahay. Isukat na kanumatan. Ay talaga nga isukat ka, no di ka pa'y lagbaliw. Pangasim, bakit? Di ikaw mas asideg kanyak, Benito. Nasakit ti agong ko, iti kasta nga angot mo. Kita man talangam. Saan na ka pa yan anay lasin ni nanang? Ay, pangasim, bakit? Di na kaisuksukat iti sa bali. Diyak kabawilan no sikat ti mabukaw ka. Tsaka ba ulan alaw-lawatom dita? Di mo to pa'y dengdenggan ti bagbagakkan ka. Saan na maulit bakit? Di na isuksukat iti sa bali, way. No di mo kayat nga isukat ka, agdigos kan. Kansarda nga mo dayta computer games. Jak kayat ti kasta nga asawa? Promise bakit? Saan ako computer games, Nele? Kan agdigo sa kitamot lang. Tapnoon na bang luak man Ay, nawaw! Di tay kumaliplipatan, ti obligasyon tayo iti pamilya tayo. Iti kasta, ragsak ken kapya ti agari iti pagtaengan tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo, patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo.
Sasalud-sudakan ka, anak ka. Anya day tananang. Mangbangtad ka din ni Dario iti sustento para iti anak kiyaw. Ha? Kwa, awan nanang. Awan mo tapulos ititid na. Anya? Uray anya ti aramideg apan ng pilit ken panagpakaasik ken kwa na. Awan latta. Ay, una yun ni Dario. Isu nga rod nga igagad ko ti agtrabaho. Gaputa awan mo't namnamaag ken kwa na. No agsasao kunamlano. Ay, tagayam. Awan ti maititad na kan ka. Awan nanang. Isu akwartak amin ti busbus-busek para iti anak ko. No adaman masapsapulan na para siguro kadakwada ken ni Carla. Ha? Sino manen akarla dayta? Ket ti kabarbaro akalibin na nanang. Anya? Ay nawaw. Dagayam man ang ti kabarbaro akaliblibin na. Ay nawaw talaga. Among friend, mas asarak tunggal makitkitak ti ipopos ni Dario ti Facebook na. Ha? Kanayon, nga ipos na ti aso na. Sakit ti caption na, dog lover. Diyos mio Marimar. Bay amlatan, friend. Sana'y bagbaga apasig ka nung agkakaimas, kan agkakangina ti kan ti aso na. Hay, di na nahiya. Ha? Nagturet amang ibagbagay ti kasya publicly. Ngam di na may puruwakan ituray 5 aduling ti anakyo. Ay nawaw. Ay, day tangarod. Hinton kwan. I-check ko ta pagsasawak tawanan bay. Nagpadaan dalaunay ka ni Carla ang kalibin na. Muloong. Nag-cute talaga na ito nagatang tanga aso, honey. Un nga rod, honey. Nag-cute talaga. Kasla siyak matlaan. Ay, sana. Saan kamot nga animal? Tapno ikumparam ti bagim dito aso, si Kamot. Sa bagay. Ala, ingamot isaganan dagiti usaran ng agdigos ta digusan ta. Un, honey. Ay, un gayam. Kunak man no i-videom ti panang digos na kininika. Ayun gaya mo niya. Bakit lang? Ta sit up ko ti cellphone, ng usaran ta. Ta, ibijok man. O sige, i-video ta. Ta isu ka pa nga i-content mo. Un, honey. Lagi din, doon nga dito ipapainit mo. Aso mo gayam. Ah, dinigos mi nga minitay. Iso nga inwar ko, tapno mainitan man. Kastaya, nagganas mo tibiyag na dito ang aso, kasla tao. Ayun na, alagang-alaga mi kini Carla da itong aso mi. Ha? Pasig pa yung agkakangina ti kang kanan na tata. Ura dagiti sabon na pang digos, ribo ti bayad na. Nasayat nga raw, nukas ka. Ngam, ti anak yung may kinitina. Ikam ka di mo lang iti sustento. Anya? Ay, nawaw. Nagalasa talaga ti ugali da di alakay ah. Ha? Sino ti dakdaka, madam? Nila kay Berto ah. Di lata lumabas no lumabas. Nagadupay lang at dil-dilawan na. Anya? No sala alakay. Pagsasawak ko naktumay. Ay nabay amon, honey. Isulakot ti pagsaysayangam iti oras kan panawan. Bay amlatan Apay, anya nga ming timbaga na kan kaya. Ay, salbag da di alakay. Natadahil tal daw ko gabugin kwa na. Saludsudan na kidin. Nag-ikat iti sustento ti anak mi kinitina. Kat anya kumangay ti bibiyang na. Anya? Kastagayam, timbaga na kan ka. Wan, iso na pudok ti ulok iti day di alakay. Manakibiyang. Oy, nagsapa ka man nga imay dito'y balay mi, friend. Ay, Wan, nasama ang friendship. At ang aming tinakita iti Facebook anang dahil daw ko. Ay, nawaw. Ha? Anya man anday taya. Apay, saan mo ka diyan nakita at impos da Dario ken Carla iti Facebook? Ha? Kwa, saan pa?
Anya ka di nga min man ang post da. Jay aso da ah. Ay na wow. Kasta na iti kinaproud da adog lover da ka no. Sunggar amin natutut ko agraman iti baba. Diyos minyo marimar. Anya? No pampanunutak ti saan na apa ng sustento iti anak yo. Rumwara talaga ti ungat ko kinkwana. Bay amon friend. Anya kay nga rod no iso ti pakaragsakan da. Masabat kong tulang da jay lalaki ah. Pabaina kiti kasta unay ko naktuman. Dog lover nga ipupos na. Sakit. At dapat agkumkomment ang nagswerte ka no di aso da. Marunudak man. Nagswerte ha. Ngam ti putot na. Di na pa may kanitikanin na eh. Bay amon ko naktumat. At danto lataal daw na day dya tao. Ay, una yan nga agpaiso. Dahito nga ipopost ni Dario iti Facebook, nanang. Ha, anya dayta anak kaw. Dahito man, aso da ka no ka ni Carla. Huh, kunamot la no. Naimbag kumamat no saan na nga ibagbaga iti Facebook nga agkakangina ti kankanan ti aso na. Anya? Nagturad matan. Samantalang ti anak mi, di na pa'y maikan apulos. Uray pang abasto na laang. Bayamo na nako. Aginggat ka ba ulam, agtrabaho kalata. Sa bagay matkit di ah. Makapay babati dayaw tunggal pilitak amang tad iti sustento. Wun, isabay amlatan anak ko. Isunto ti makarik na itibain. Saan asika? Nasaya at mat tanagranata dito'y paradaan, Dario. Ha? Tina? Ang mga nodamaited mo para iti anak ta. Anya? Panagkunakit financially stable ka matan. Ngamen, tunggal makitkitak dagiti ipopost mo iti Facebook kat kasla adon ti kwartam. Anya ka din dito kay bagbagam. Nakunak dayta. Gaputan no i-post mo ti aso yo kat kasla kabaknang. Ibagbagam a dog lover ka. Kan pasig anginginaan ti kang kanan ti aso yo kan ni Carla. Kas jay kumamat ati aramidem iti anak ta. Saan aya? Anya? Kundi dog lover ka iti Facebook. Ngam adamat anak mo asaan mo asustintuan. Ay nawaw. Apay pa lang agdawat ka kanya. Sa dino nga iti pangipanam iti gadam. Anya? Nagawan kat abain mon? Damagam no sa dino ti pangipanak iti sweldo? Adamat ti anak ta paggasgastusak. Awan lang arudan itid mo? Insultuan nakpailaang? Salbag ka? Nagawan mo ten abain na dayjay adaryaw. Ay, huwan nga rod nanang. Pagsasawak ko maitayan kat ngam nakababain lang amin. Ado ti tao ije paradaan. Bayamo na nako. Siyak lang ti masabat na takas ti ibagana. Durabak ko naktumag. Nagmayat nga ikan iti pagnakman na ti awanan bain. Makapainsulto talaga. Ala, husto anak ko. Pagkalmaom day tariknam. At danto lataal daw na day jay. At danto nanang. Saan pa'y nga ita? Ngam inton to. Nagpadaan dalang iti kalibin na. Mulong dadwa. Salbagkit di. Dog lover iti social media. Ngam irresponsable mat nga ama in real life. Ay! Diyos mio marimar. Kasta gayam timpaganakin ka. Jay amat anak mo awan babay na. When friend. Ay, nagsakit nga rin tinakam ko ka po itimbaga na. Una yan. Pulos lang arudan nga awan maititid na iti anak mi. Damagan na pailaang no sa dino kano ti pangip-ipanak iti matmat gadak. Ay na, makapainsulto. Ala, relax. Bayam, tasyak man ti makam mo. Ikakiti pagnakman na rin kaya lalaki. Oray man, wada kini Carla. Saan ka mabuteng? Alawen, pagsasawam no iso. Uray siyak kat naibus matan ti pasensya kadakwada. Saan matkid di nga isyo, ti panagtarakin di aso.
Kan di pa nang ipagbagada iti Facebook, adug lover da. Ngam ti kanyak lang. Be fair ko ma. Kas jay kumamit aramidan na itanak yo. Patsyam day, Jay. Naglaing agpamarang iti Facebook. Dog lover ka no, ngam irresponsable mat nga ma. Ay no, makapagigila talaga. Nagmayat atong paon iti agsin ng bangin. Ay na, narabyan ka man ang balasang ka. Ay, wan nga rod, tata. Nagapwam. Nagapuak ija ili, tata. Nag-overtime ak iti trabaho, iso anarabyanak. Kasta ka day. Hala, aganos ka balasang ka. Eh, wan na, tata. No choice. Talaga nga aganos kan aggagetak. Nang runa kat awan mat katulungak asabali no may papan iti anak mi. Dito nga raw. Imbes na mang dead kumama ni Dario iti sustento para iti anak niyo. Ngam saan may? Awan, tata. Ultimo duling apiso. Awan may itid na. Sakit naglaing pa yamang insulto. Di mo pa ilang amin dinurab tapnog na akin. Oray siya ka makakikita iti ipupos na ka mas asara man. No anak ko la siguro dayjay. Nabayag nga iniktak iti pagnakban na. Ha, di lagbaing tawanan baing. Ay nawaw. Na ito lang santi kinaawan babain na, tata. Nagpuskul ti rupa da nga agipost iti aso da asosyal ka, no? Ngam ti anak na ngay kuma. Kumusta? Nala, bayam tina. Masabat ko lang na dyan lalaki. Heh, bagak man. Nasaya at bay, tanagranata Dario. Abay tata, insultuan na ka di manin. Ay, saan bay? O na yan. At dalatikat kung ipakakin ka. Hindi pa ilan na panalawas akayat kakasarita kay. Anya, Nadamag ko kami, akas taunay ka nga ungit mo kanya. Gapulang iti panang ibakaking ka kundi dog lover ka iti social media. Hindi ka masustentuan ti anak mo. ah, Apa akas taunay ti ungit mo kanya. Kat pudno mitimbakaking ka. Saan ay anya, Ni Tina, kanayo na marabyan. Kapu iti panagtrabaho na. Adala maigatang na iti ipakanay danakyaw. Ngam sikangay ko ma. Kundi dog lover kay ti Facebook. Ngam irresponsable kamit nga ma iti pudpud no abiyag. unay mo tinday tata. Sa anak may tamakibibiyang baraw. Ngam makikita namin kakasla ka saan amakarit na. Mangan ti asom itagkakaimas amakan. Ngam ti anak mo ngay ay nawaw. Anya, kastamanan timbagakan kadayjay nga awanan bain alakay. Makaparurod nga rod, man nakibiyang launa da dyan lakay. Ay, una yan alakay Berto. Anya nga taaya ti parikot na kadata. Taamin matan kat pakibyangan na. Awanlat maramidan na da dyan tibiyag na. Iso nga aming kapakibyangan na, lalakayan. Anya kumangay ti bibiyang na, no saan ka amang mangtad iti kwarta kinitina. Ha, no kayat na, di ison ti mangtad. Nagadulakit nga munan. At dantulal daw na day jagarla. Uray lumakay, tutupa ka talaga, takasidjay mo nga mintugali na. Aywan, pagsasawam ni iso. Awan ti lakay-lakay no may papan iti ugali. Ha, salbag kiti. Ala, bantayan mo na lang ni Nika. Da mga numakabulos. Win ka di, danagun aya. Ay nawaw. Ay nawaw at talaga ko nakmanan. Ha, Ha? Isugayam day, tanya kalayin yung iposit Facebook. Kan kalayin yung iba ka adug lover kayo. Ay nawaw ko nakmanan. May saka may. Anyat parikot mo aya. Awan matiparikot ko, Dario. Kahit kulang nga ibakaken ka, ano ang ipost kamat iti social media, nga ibagam adog lover ka, kahit panunutim mat nga umuna ti anak mo.
Na-date ited mo kin kuana. Manakibiyang? I'm not talking to you, you know. Nagturod kamatan amang tungpa kanyak dito kaadwan ti tao? Natureda ka talaga. Amangan no kaya't mong ulitak pa ha? Pangasim, gusto ko man. Apay, mabaing ka mamuan ti tao ti ugalim. Sakpay nga dog lover, iti social media. Panunutam nga umuna ti putot mo, salbag kamat alalaki. Ah, Ay, pinapainak ida iti kastaunay. Anya? Ha, sakit, sumampitaw pa ilang da Carla, sinipat kon Anya? Ay nakabutbutang kamatan. Oh, don't me, kunak tumet. Nagpadadala nga mo loong. Ay naunay kan, friend. Nagatal ngamin da ito'y takulap ko kahit. So ay layad ko. Sak indis iti rupa da Carla. Ha, saan nga kamkamali da tariyo? Taamangan no iruwar ko ti kinalalakik no bilang laang. Anya? Ha, paring agnakam da tariyo. Maruruta ka talaga. Anya? Imay kalaang tapno ibagam kanyak anasakit tinakam mo gapo iti imbagbaga ni Claudia kan ka? wen. Imayang tap ni bakin ka bagbaga am tigayem mo. Gusto lang dahil nga inaramid na kan ka. Tapno ammom. Makarik na kamat itibain uray sa paminsan. Anya. Alam sa bagay, naitulang monti kinaawan babain mo. Anya. Nagpuskol matan ti rupam nga imay payla ditoy. Di ka lagbain? Gusto matimbaganakan ka, sana ya. Asakbay nga dog lover ka iti social media. Panunutam nga umuna ti putot mo. Tina. I-post mo ti agkakaimas akan kanon ti asom, ngam ti anak mo ay, awanan bain! Makapapungtot ka mat. Mairusok mo pa kanon ti asom iti agkakaimas, tapno lang adamay pagpanakal mo iti Facebook, Oh. ngam ti anak mo, pulos, tarupam Ay, nawaw! Panunutam nga umuna ti anak mo. Sakbay nga agparamag iti Facebook. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.